Ovo je prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobroveče, ja sam Ana Mitić. Dobroveče, ja sam Zoran Maranac. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu oduzete u procesu 1946. Time je sud poništio presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. godine bio osuđen na smrt, a 2 dana kasnije streljan. Na tu odluku, shodno zakonu o rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Rehabilitovano lice, Dragoljub Mihajlović Draža, smatra se neosuđivanim. Suđenje Dragoljubu Draži Mihajloviću 1946. nije bilo fer i nisu poštovane sve pravne procedure. Branioci su se sa Dražom videli svega 5 puta i to uz prisustvo vlasti. Ovo veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica i izvođenjem zaključaka da li je Dragoljub Mihajlović ratni zločinac ili ne. To posle ovoliko vremena i nije moguće učiniti u sudskom postupku. Postupak protiv Mihajlovića 1946. kako se navodi u obrazloženju, bio je politički obojen, što proizilazi iz činjenice da su se predstavnici izvršne vlasti mešali ne samo u sam tok suđenja, već su učestvovali i u odlučivanju, ali i koristili falsifikovana dokumenta. Ovo je veliki dan za pravo i pravdu, jer sa pravnog stanovišta se negativna odluka jednostavno ne bi mogla obrazložiti. Ali ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene. Sudija je istakao da je tokom suđenja 1946. Dragoljubu Mihajloviću davan alkohol. Suđenje je trajalo svega 29 dana, optužnica je bila napisana na 2500 strana, tako da Mihajlović nije bio u mogućnosti da adekvatno spremi odbranu. Nadležnost veća, dakle, iscrpljuje se u tome kako je bilo suđenje, odnosno da li je sudska odluka doneta iz političkih i ideoloških razloga. Jedini antifašistički pokret je partizanski pokret, a četnički pokret je bio kolaboracionistički i sarađivao je sa nacifašističkim okupatorom. Prvi zahtev za rehabilitaciju podneo je Mihajlovićev unuk Vojislav 2006. godine, a kasnije mu se pridružilo još nekoliko udruženja i stranaka. Advokati tvrde da na osnovu ove odluke Dražini potomci imaju pravo da traže odštetu. Mihajlović inače i dalje nema grobno mesto. Žaklina Tatalović, Prva televizija. Posle odluke o rehabilitaciji, istoričari smatraju da presuda neće uticati na dublju podelu, ali ni na pomirenje dve strane. I dok postoje oni koji smatraju da je na bratoubilački rat stavljena tačka, odmah posle objavljivanja odluke suda počeo je rat saopštenjima. Istorijska pobeda i ispravljanje nepravde ili revidiranje istorije i velika nepravda. Iako se digla velika prašina, pravnički gledano, sud nije doneo odluku o rehabilitaciji ravnogorskog pokreta, već je rehabilitovao vođu koji nije imao pravično suđenje. 70 godina od kraja rata četnici i partizani ne zaboravljaju svoju istoriju. Konačno je ispravljena jedna od najvećih nepravdi u novijoj srpskoj istoriji. To nije bila nepravda samo prema jednom rodoljubivom čoveku, to je bila nepravda prema našoj zemlji i našem narodu. U oko i seme razdora, tako ukratko u Subnoru vide odluku suda o rehabilitaciji. Bruka civilizacijska za Srbiju, jer Draža je ostao simbol ne samo antikomunizma, nego i terorizma. Sud dale su i političke partije. SPO odaje priznanje i stotinama hiljada ljudi u Srbiji koji su pune 2,5 decenije podržavali našu političku borbu za rehabilitaciju Ravne Gore i njenog komandanta. Odluka o rehabilitaciji Mihajlovića sramna je i vodi novim podelama. Viši sud u Beogradu trebalo bi da podsjeti i na govor kralja Petra II. Karađorđevića preko Radio Londona od 12. septembra 1944. u kojem je pozvao sve Srbe, Hrvate i Slovence da se ujedine i pristupe velikoj narodno-oslobodilačkoj vojsci pod maršalom Titom. Istoričari smatraju da će jedna strana uvek biti nezadovoljna, ali da istorijske činjenice niko ne može da ospori. To je bio jedan od prekih sudova koji su radili u čitavoj Evropi, obračunavajući se sa kvislizima i sa ratnim zločincima. Istorija je utvrdila da su se pravila ratovanja i Haška konvencija da su se kršili na svim stranama u Drugom svetskom ratu. Skupštinskog odbora za ljudske i manjinska prava Meho Omerović ocenjuje da se Srbija posle 70 godina odrekla svoje pobede u Drugom svetskom ratu. Ova odluka suda, nažalost, stavlja Srbiju na stranu poraženih u Drugom svetskom ratu i ona vređa i borce protiv fašizma, ali i ogromne žrtve koje su pale u toj borbi. Uoči donošenja presude, srpski patrijarh Irinej izjavio za jedan nedeljnik gde je uveren da će epilog rehabilitacije Mihajlovića biti pomirenje srpskog naroda.
ili možda neće.